جواب ده. این سرای کجا باشد و تو چیزی نگفت؟ در کجایی که باشد بمان که تا یک شام ناید و ما یک جای اویلوی خوراک خوریم به حضور. دویما ماجرا است. میدونی وقتهای آخر بسیار هوا بلند شده است. در کجا بودنش هم معلوم نیست. گلسوم بوده است. سبب این همه آن افلوس است. باوریم نمی آید. اکای ریفتم چی خیلی این کارو میکند من بعد او را شناخته نمی شود. عطیف بهترش رفته با پلیس شکایت کن. لازم نیست خانم الوانا، عموما لازم نیست. کیست؟ جوانی که اویلادور میشوی همون است. چی؟ جوانی اویلادور میشودش؟ این از کجا پیدا شد؟ شما دخالت نکنید. چی خیلی دخالت نکنم؟ اویلادور میشوی و اما مادرت خبر ندارد؟ عطیف چی؟ عطیف چی؟ فهمیدم که مرا خطا فهمیده غضبناک شدی. آه خدا، پاداش این اویلادور شدن است؟ آیا چنین منطق است؟ من رفته سلیم رو خبر میگیرم، اما تو این موضوع رو به من نقل میکنی. سیرای استید. اما کم پس از مناسبتی من و عطیف خبردار شدن میخواهد که مرا با شخصی که پیش از این هم خواستگار بودند اویلادور کند. به این هم من خطا نفهمیدم. همه چیز به مانند روزی روشن معلوم بود. با بالای این باز تو گفته های ما رو بسیار خوب فهمیدی. گوش کن، میدونی تو چیکار میکنی؟ چقور نفس کش، با خود بیا و خودت رو جمع کن. این چنین اشک چشمانت رو تازه کرده با پرتابگاهت برگرد. کسی حق ندارد که با من این طور مناسبت کند. خیر، آخر تو کیستی؟ تو هیچ هستی. اکنون از اینجا دفشم. رم. باز چه؟ با بالای این باز چه؟ باز یکون چیز دیگری هست که من بیخبرم. یکون چیز نیست. سرای، بین تو و عطیف چی شد نمیدونم، اما این کار اویلادور شوی آسان نیست. کسی تو را مجبورن اویلادور کرده نمیتواند. همه یک طرف. من خودم به این زید هستم. مادرت حق هستند. سیرایی که من میشناسم کسی مجبور کنونید اویلادور کرده نمیتواند. اگر لازم باشد دنیا را به سرش میبردارد، اما با چیز خودش را مجبور نمیکند. او امک من است. امکم. من بر ضد دنیا میبرایم، اما با او زید شده نمیتوانم. من از او قرض دارم. پیشش زبان کوتاهم. او پدرم نیست اما پدری میکند. من هم میخواستم که او فکرش رو عوض کند، اما جانم فهم و گریه نکن. این رو هم رو در یک جایی حل میکنیم. البته از اوتش میبریم. حادثه که با من دخل دارد وعده میدهم که مفصل با تو نقل میکنم. مادرت شاید خواطر شده باشد. جواب ده و بگو که در کجا هستی. لازم نیست خانم الوان، مهم نیست که همه چیز را بگویم. چه خیلی که اماکی سیرای به حیاتش دخالت کنند، مادرم هم به حیات من دخالت میکنند، اما من صحبت کرده حل میکنم. من آنها رو خبر گیرم. جانم در کجایی؟ مادر اول سلام میگفتید؟ در حیات یک پسر دارم و با فکرت خواطر شدن مقرری نیست؟ این طور باشد خواطر نشوید. من خوبم. بعدتر صحبت میکنیم. من بعد از این چیز پرسیده نمی شود. مقرر است. آخر 4 سال می شود که خودش نمیداند، اما در زیر نظارت تو زندگی می کند. همین خیلی میگویی. به این گفتت خودت هم باور میکنی؟ اگر 4 سال در زیر نظارت من زندگی میکرد، نه خود رفته آن دختر رو یافته عاشق شود. بگذار، این کارو نیز حل میکنیم. امیدوارم که با دیگر سورپریز وا نمیخورم. میلش، من میروم.
minnoş 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 hele minnoş 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 hele minnoş 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 hele minnoş 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 minnoşlar hele minnoş 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 ey canım minnoş 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 hele mi تو در کجا بودی؟ در کدام دوزخ بودی چنگیز؟ چی شد؟ چی گپ است؟ دیوانه شدی؟ اون زن در ماشین تو چی کار کرد؟ ها؟ کدام زن؟ چنگیز کی گفت؟ خودم دیدم خودم در برم سنم هم بود از فرزندت هم شرم نمی کنی ها؟ به مهمانی اپات خدمت کردم چرا این طور مناسبت میکنیم میرو باید چیکار میکردم ها؟ اون زن رو در کوچه میپرتافتم با ماشین سوار کرده تا به خونه اش بردم این هم ناچار است دو حالا شوهرت رو نشناخته ای میرو من تو رو خوب شناختم چنگیز بهانه تمام شد دهانی مرا نخورم اینقدر پول رو دزدیدی اکنون نوبت حرامکاریت است تو انا همین طور هستی تو همین گونه انسانی پستی حرامکاری ای تو با شخصیتم نرسکی دهانت رو پاره پاره میکنم پاره پاره میکنم فهمیدی؟ فهمیدی؟ خدا تو را لعنت کند اگر خواهی از اردین پرس یا اینکه بوسه را پرسان شو در آنجا مناقشه شد و من مجبور شدم که جدا کنم همش همین است حتی میلیس رو میارم تو خود از او پرسان شو چیزی را که شبهه داری از میلیس پرس او به تو نقل میکند فهمو این قدرش لازم نیست خیر این طور باشد چی؟ تو مرا دوست میداری؟ اصلا تو مرا دوست میداری من تو را بسیار دوست میدارم آیا این یگون چیز رو عوض میکند؟ آخر به غضب آمده برای اویله‌دار شدن قرار دادی؟ این از غضب نیست آخر فهموندم کو اگر آن شام این خیل نمیشد با چنین قرار نمی آمدی این خیل نیست تمام خودی رسان نکن من خودم حل میکنم اگر خواهی من هم با امکت صحبت کرده حل میکنم هرگز عطیف من خودم حل میکنم فهمو اگر این خیل باشد با دل راحت به خانه میروم میروی؟ میروم بخشش که من شما را زحمت دادم و تشکر نه شما هیچ گپ نیست خیریت که اومدی با شرافت تو اوید دخترم بعضی چیزها رو دانستم بغیر از کرد زن در این میان اوید رفت چی کار میکنی؟ اگر از خشم و بودنش خودداری کردنی باشی به فکرم عموما خودداری نکن که بعداً چیزهای بدتر هم عملی میشوند نه عطیف هرگز من خودم حل میکنم التماس در حال حاضر یگون کار کردنی نیستم به فکرم این درست است سلیم ما با تو حتما پا میخوریم شام بخیر شام بخیر شام بخیر احتیاط شو سیرای دخترم خواهی نخواهی هم من مادر تو هستم اگر به ناخونی تو ضرر رسد من میمیرم اگر تو نخواهی کسی تو رو اویله‌دار نخواهد کرد من در بر تو هستم فراموش نکن که من دائما در نزدت هستم من دیر کردم باید روم
ҷонам, ба телефони падарат ҷавоб надодан хуб нест. ту духтари калон ҳастӣ ва медонӣ ки ин ҷудошавӣ монеаи чӣ муноқишаҳо шуд. ду инсон якдигар фаҳмӣ накунанд ҷудо мешаванд ва ин мушкили онҳо аст. фуад, модарҷон. ту омадӣ? биё писарам. бале бале, манам модарҷон. кани ба хотири ман бархез ва ӯро ба оғӯш гир. чунин рафтор кун ки гӯё ки ҳеҷ чиз нашудааст. хуш омадӣ писарам. хуш бошед модарҷон. духтаракам, чӣ ҳол дорӣ? хубам. чӣ ҳол дорӣ писарам? гурусна ҳастӣ? хӯроки беҳтаринро омода кардам. ҳоло якҷоя мехӯрем. не бибиҷон, ман ваъда додам хӯрокро бо модарам мехӯрам. ман туро мебарам. не, ман бо таксӣ меравам. дар ин бевақтӣ бо таксӣ намешавад. агар ночор мебудӣ мефаҳмам, аммо ҳоло ман ҳастам. маълум аст ки минбаъд ман зуд ночор мемонам. албатта ба кадоми мо вақт меёбе? ба коратон, ба ман ё ба элван? охир шумо аз ман чӣ мехоҳед? гӯш кун, модарат, бобоятро мефаҳмам, аммо назли ту ин корро накун. карданӣ набудам падар. ман шуморо дастгирӣ мекардам. ҷудо шуданатонро оқилона қабул кардам. падар, ман ба шумо бовар кардам, аммо шумо ба ман дурӯғ гуфтед. дар ҳаётам касе нест гуфтед, аммо он зан ҳаст ва мо ҳама инро медонем. назле, хоҳиш мекунам, бишин духтарам. гӯш кун, ту хеле хурдӣ. медонам духтарам, медонам, аммо ман бегуноҳии худро чӣ тавр исбот кунам? мушкил аст. фарзандонам, ман ғамгин мешавам. биёед якҷоя нишаста хӯрок хӯрем. бибиҷон. набираҷонам, хоҳиш мекунам. сухани маро мешиканед яъне? долма пухтам гуфтед модарҷон? бале, бо тамоми нозукиҳояш таоми беҳтаринро пухтаам. ғизои дӯстдоштаи ту, а? аслан хӯроки дӯстдоштаи шумо аст. хайр, чӣ шудааст? чӣ фарқ дорад? ана ҳамин хел табассум кунед. ба шумо ҷанҷол намезебад. падару духтар бояд мисли гӯшту нохун бошанд. кане ой миёнаме, шумо маро ғамгин накунед. ба ин ҳама асаб боис аст. биёед дастархонро омода дар ошхона ёрдам лозим нест? не, ману духтарҷонам ҳамаашро ҳал мекунем. ба куҷо? ту чӣ кор мекунӣ? чаро он корро кардӣ? агар мехостам ӯро мекуштам, медонӣ? чӣ хел? ту кистӣ? ту чӣ мехоҳӣ? ту медонӣ ки чӣ кор кардӣ? аслан ту серай, ту худ кистӣ? нахуд бо али хонадор шавӣ. али худаш кист? боз ин атифи аблаҳ доим аз паси ту мегардад. аслан шумо чӣ кор мекунед? бас аст ака, ин корҳоятро бас кун, вагарна чӣ? ҳамаашро ба амакам нақл мекунам ё ин ки ба полис шикоят мекунам. дар ҳақиқат мекунам ака. инро на барои фоидаи ӯ, балки барои фоидаи ту ҳам мекунам. ту ба ман таҳдид мекунӣ? ҳар чӣ ки хоҳӣ, ҳар чӣ ки фаҳмӣ ҳамон. селма, апа, бигӯ ки ба ту чӣ шуд? селма, гӯш кун. агар ягон чизе ки донистани ман лозим бошад, ба ман бигӯ. мо дар як хона зиндагӣ мекунем, аз ҳамдигар набояд сир дошта бошем. мебинӣ ки ман ба ту фарзандамро амонат гузоштам. ҳамон қадар бовар мекунам. агар ту ҳам ба ман бовар надошта бошӣ ва дардатро нагӯӣ, пас... не апа, ба худо танҳо шарм медорам. апа, ин акай Чингиз каме чӣ? имрӯз моро дар боғ дид. ба наздамон омад ва якравӣ кард ки шуморо ба хонаатон мебарам. ман албатта рад кардам. сипас неширо гирифта ба мошинаш савор кард. хайр, баъд?
не дигар ҳеҷ чиз нашуд. танҳо моро хеле чарх занон. шуморо ба ягон ҷо барам, ягон ҷоро дидан мехоҳед гуфта дар ҷонамон зад. агар боз каме гап мезад худамро аз мошин мепартофтам. худоё тавба. селма, намедонам ки чӣ гӯям. шавҳари мерал аст, аммо чӣ қадар беақл буданашро низ медонам. ғамгин нашав. агар мерал омада ба ман ягон чиз гӯяд, ман ба ӯ мефаҳмонам. ташаккур апа. ту ҳам эҳтиёт шав ва ба Чингиз аз дод зада рондан худдорӣ накун. ӯ шахсе мебошад ки ту ба афташ туф кунӣ, худоро шукр мегӯяд. илоҳӣ апа. намебинӣ ки девона шудаем? ба ин аҳволамон бояд гирья кунем, на ханда. хуш омадӣ. хуш бош. хуб, имрӯз чӣ кор кардӣ? тамоми рӯз дар куҷо будӣ? ҳамроҳи дугонаҳоям ба ҷазира рафтем. ҳамин тавр? ба худо ки ҳаво хуб буд ва рӯзамон хуб гузашт. бисёр хуб. пеш аз ба охир расидани баҳор ҳамроҳ равем, майлаш? бале, бояд ҳатман равем. бисёр хуб мешавад. ба ман ҳавои тоза хеле форид. хоб дорам. рафта хоб кунам. бале, дер шуд. шаби хуш. ваҳ, лигаи чемпионҳо хуш омадӣ. салом. ман тамоми рӯз ба атиф занг задам, аммо ба тамос баромада натавонистам. шояд дар ин ҷо бошад. бале, бале, дар уҷрааш. уҷрааш дар ин тараф аст. атиф? атиф чӣ шуд? ин чӣ аҳвол аст? хубам мелис, хубам, хавотир нашав. хубам. тамоми рӯз ба ту занг задам, аммо ҷавоб надодӣ. ин чӣ аҳвол аст? ягон кори нохуш шуд? хубам, гуфтам ку мелис. чӣ хеле ки дидӣ, на он қадар вақт дорам. барои омадана ташаккур. ҳоло метавонӣ ки равӣ. хуб, худо шифо диҳад. саломат бош. дар ширкат вом мехӯрем. албатта. чӣ, аллакай меравӣ? шаби хуш. тинҷи аст ки лигаи чемпионҳоро барвақт ҷавоб додӣ. бачам, агар ту бемор ҳастӣ, чаро духтарро ба ҳуҷраам мефиристӣ? ту аҷоиб одам ҳастӣ. ҳам ташаккур намегӯӣ, ҳам духтарро меранҷонӣ ва ба болои ин боз маро сарзаниш мекунӣ. эрден ман барои бо сераи ошти шудан машаққати зиёд кашидам. боз ту ин духтарро ба назди ман равон мекунӣ. бача, ту девона ҳастӣ? девона ҳастӣ? ту ҳама чизро ба бусам мегӯӣ ва инро низ бигӯ ки ҳамаш пурра шавад. нақл кун, бародарам. нақл кун. зудтар, зангаш бизан. ба акат шаби хуш намегӯӣ? шаби хуш. то омадана туро интизор мешавам. ба падарат гузориш медиҳам.
охир чӣ хел? ҳанӯз аз ҷудо шуданаш 24 соат нагузаштааст. Yürek acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır yalan yanlış günahlar. Bu geçen yıllarım ardına bile bakmadan her şey güzel olsun diye harap oldum. چی حال داری؟ خوبم جارا جان، تو چه حال داری؟ خوبم. به سیرای خواستگار فرستادی؟ بله. مبارک شود. İnşallah görüşürüz kendine bak. شد اپاجان پخش نکنید، این میوه تر است. اکای رمزی باید صحبت کنیم. اکای رمزی سیرای رو به شوهر نده، مجبوران اویلادور نکن. اگر نخواهد به زوری اویلادور نباید کرد. این کاری عادی نیست. دف شو از اینجا، دف شو میگویم. شما ما رو دیوانه میکنید؟ فهمو амакаш ҳастӣ ва солҳо ӯро нигоҳу бин кардӣ, аммо ногаҳон берозигӣ набояд ойладор кунӣ. охир ӯ намехоҳад, дил дода нест. ман амакашро ба ту шикоят кард? амакашро ба зани аз маҳбас баромада яъне қотил шикоят кард? бояд шикоят кунада? наход ман инро нафаҳмам. аз ягон кас шунида наметавонам. фикр кардед ки ин чизро аз ман пинҳон мекунед? ту кисти ки ман аз ту пинҳон кунам? من بعد پدرش من هستم. من چیزی که گویم همان می شود. کسی دخالت نکند. تو دخالت نمیکنانی. این رو چخل میکنی؟ چخل مونیه میشه بیاد؟ من به تو چی کار دارم؟ من به کوچه‌گرد شدن دختر مانع میشوم. من مانع میشم که دختر با بچه های بای در کوچه سیر کند. من نمیخواهم که برای پول شده در نزد بای ها سرش خم شود. اینها گپی خالی است. چی؟ من دخترم رو نمیدونم؟ آنها جوانند. گلسوم را به جای او گذار. در کجای سیر کرد گفته دخترت رو به زوری اویلادور میکنی؟ یک دقیقه هم فکر نمیکردم. این طور باشد مادرش مانع میشد. اگر او را مجبور کنی من به زیدت میبرآمدم. برای محو نکردن حیات دخترم من با او یاری میدهم. حدت را بدان. اصلا تو حدت را بدان. اگر پدر نداشته باشد مادر دارد. اویلادور کردن کاری تو نیست. تو دختر نداری. بار دیگر دخترت رو نخواهی دید. حتی از نزد درت هم نمیگذرد. این رو چیکار میکنی؟ چیکار مانع میشه بیا؟ با خواستگارانش هم بگو که اگر سیره رو خواستنی باشن از من خواهش کنن. فهمیدی؟ به این هم مشکلی من با شما تمام نشده است. آن خون پولی گرفته‌تان از بینیتان میبرورم. یعنی تهمتگر.
پدر آرام شوید پدر بهتر بیا از تو دلگیر شدم خدایاتم آرام شوید میگم آرام شوید ینگه چرا در بین همه ما رو شرمنده میکنید؟ چیزی که باشد باید شود. تو هم گناهت رو میدونی؟ چرا سرای رو اینقدر میرنجونیده؟ سالها اکاگی با اماکی کردید، اما حالا باشد به هر کاری شخصیش دخالت میکنی، او رو آزار میدهی. تمام آرام شوید ینگه. رفت پسرم با من بگو که تو چی درد داری؟ میشنوم که با علی مناقشه کرده ای، باز میشنوم که عطیف رو کرد زده ای. یک بار شد ینگه خودم رو داشته نتونستم. چرا؟ برای چی رفت؟ سرای رو غمگین کردن به تو پسند است؟ شما فکر میکنید که تنها سرای غمگین است؟ تنها سرای عذاب میکشد. سهر مرا انتظار نشده بر وقت رفته ای؟ همین خیر شد، اهمیت ندادم. اصلا تو با من خبر میدادی؟ اصلا بله اصلا خبر میدادم، اما فکر میکنم که من بعد یگان چیز مقرری نیست. اینجی بیا بیا تنر. یگان چیزی مهم است. دیروز مرا پرسان شده اید؟ بله، چیزی مهم نبود. مسئله فروش میمانخانه بود، اما بعدا حل کردم. با تو احتیاج نماند. یگان مسئله دیگر هست؟ نه. پس میتوانی روی. با تو چی شد اکرم؟ این چی کار است؟ در فکرم پیر میشوم. شوهری پیری دلگیر کننده هستم. چی فکر داری؟ این چی در دارد؟ نمیدونم، نفهمیدم. به هر دوی ما دخل دارد. نه جانم، ناممکن است. این چی علاقه دارد؟ خوله اینجی جان، من به نزد شما اومدنی بودم، باید صحبت کنیم. مایلش بیا همراه صحبت میکنیم. بیا. چی شد؟ خسته نباش. خانم سیرای خوش آمدید. خوشبخت باش بوسه. خیرت رو گوش کرده به رهبر چیزی نگفتم، وگرنه از کار میروندن. بخشیش مرا بفهم التماس. سرم گرنگ شد. در خانه قریب بود که دیوانه می شدم. همین طور برآمده آمدم. بسیار خوب کردی. اومدی، کاری خوب کردی، اما دیر کردی. نه دیر نکردم. آخر از تو پیشتر آمده ها هستن. تو دیر کردی. کی اومد؟ جنابی جیم کارگری رو گرفت که دسترخوان رو با نزاکت بسیار آرا داد. باید ببینی. بیا تو رو شناس کنم. آخر بیا. چی گپ است؟ بیا آخر. عطیف؟ اشتهای تو خواستم که همراه نهاری کنیم. میدونی که اگر اویردار شوی و خورده نمیتوانیم عیب میشود. آخر هیچ خنداور نیست، میدونی؟ درست است. بشین.
имшаб аз фикр хоби бароҳат карда натавонистам. ту ба ғайр аз он мелис боз фикри чизи дигареро намекунӣ? дирӯз ба модарат гуфтанӣ будӣ, аммо баъдан даст кашидӣ. гуфта наметавонам, атиф, дуруст нест. мегӯӣ Серай, бояд ҳамашро нақл кунӣ. дар сарат чӣ фикре дошта бошӣ, ҳамашро нақл мекунӣ. мехоҳӣ ки дар байни мо сире бошад? гӯш кун, ман намехоҳам ки бо сабаби якдигар нофаҳмоӣ ҳамдигарро ранҷонем. намехоҳам ки ҷудо шавем. мефаҳмӣ Серай, намехоҳам. якдигар нофаҳмӣ нест. охир модарат маҷбур накун, атиф, дар ин бора гап зада намехоҳам. модарам? ба модари ман ин чӣ алоқамандие дорад? нақл кун. пурсидам, аммо хубам гуфт. намедонам ки ҳодисаи нохуш ё ки ягон чизи дигар. намедонам мелис, шояд ба монанди гуфтаи худаш ҷои хавотирӣ надошта бошад. баъдан чӣ шуд? чӣ кор кардед? рости гап гуфтани ин бароям душвор аст. он вақт маро аз наздаш ронд. холаинҷӣ, ба фикрам атиф он духтарро бисёр дӯст медорад. не, мушкили он духтар ҳал шуд. аммо ман масъалаи захмӣ шуданашро нафаҳмидам. ӯ гуфт ки ман муносиби ту набудам ва ҳеҷ гоҳ маро ба келинӣ қабул намекунад. Серай, гӯш кун. ман ҳам мехоҳам ки бо амаки дӯстдоштаат пагоҳ шинос шавам. мефаҳмӣ? фарз кардем ки шинос шудем. агар ба ҳамдигар маъқул нашавем ва ӯ ба ман чизе ки гӯяд ҳам аз ту даст нахоҳам кашид. ҳеҷ гоҳ даст намекашам. ҳоло бошад ман рафта бо модарам суҳбат мекунам. атиф, ист. илтимос, намехоҳам ки дар чунин аҳвол ба он ҷо рафта муноқиша кунӣ. модарамро дар як мавзӯъ меранҷонам ки он мавзӯъ туи Серай аст. ман ӯро огоҳ карда будам, аммо огоҳӣ маро ҷиддӣ нашуморидаанд. такроран суҳбат мекунам. ту бошӣ бо амакат суҳбат карда ба ин сафсата нуқта гузор. майлаш? خلاص گفتنیم که اگر یگان نزدیکان طرف من از اویله کودک را پخش کرده خونپلی گرفته باشد، شاید خواهر الوان، میرال یا اینکه شوهرش چنگیز گرفته باشد. یگان وضعیتی شبهناک است. نه این را شبه نگویم، مرا گویم خوبتر است. نمی شود. اما یگان تای آنها خونپلی گرفته باشد. دیگر کی مثلا؟ مثلا یعنی زن من. اگر این خیل شده باشد این چه خیل فهمیده می شود، اما مخفیانه باید از دیگران مخفی بفهمم. فهما جنابی رمزی، من از بین این مسئله می شود. سلامت باشید جنابی ادوکات، سلامت باشید. اگر مسئله خونپولی وجود داشته باشد چی می شود؟ زمین میکفد و من زیر زمین میشوم جنابی ادوکات. استاد، این حجت جنایی همین دوران است. وکالت زنش را گرفتم، اما تو مرا گوش نمیکنی. خشی الوان آن زن چنان داشت؟ مسئله خونپولی را میگویی؟ بله همان است. مخفیانه پرسجو کردم آن زن یا همه پولش را از بانک گرفته است یا اینکه عموما پولش را به بانک نگذاشته است. فهمیدم. باز چیکار کرده میتوانیم؟ پول گرفته زن مهم نیست، اما با ما برای چی پرداخت کردن شنل ها مهم است. میدانی که کی را یافتن؟ کی را؟ زن شخصی را که خود را سببگار صدمه می شمارد. گپ میزده باشد؟ اگر گپ زدن نمیخواست طلب ما را رد میکرد. همین خیلی است؟ رفتیم. даро ҳастам, меоям. фаҳмо атиф, биё, интизор ҳастам. ман ҳам ба ту саволи зиёд дорам. аслан ман ба шумо савол дорам модарҷон. боз ягон ҷо наравед, интизор бошед.
ин аз куҷо пайдо шуд? як тарафист ки худаш кор намекунад. Оинаи нилгуни калон харидам, аммо ба шарофати ту тамошо карда наметавонам. оинаи нилгун харидӣ? ҳа, мушкиле аст. чӣ хел мушкиле аст? чӣ хел мушкиле аст? он пуле ки аз апам дуздидӣ, боз шарм надошта рафта ба он телевизор харидӣ? худо туро ба бало гирифтор кунад, Чингиз. бас аст. тавба, муноқишаи рашкат ба охир расиди, боз оиди муноқиша мекунӣ. ман дар ин хона роҳат карда наметавонам. роҳат карда наметавонам. зани девона, даф шав аз ин хона. якум шав. инҳо чистанд? ин аз они сӯзан аст. Чингиз. ифлос. буса ман меравам. бояд он корро ҳал кунам. кадом кор? масъалаи хонум инҷи? уф, напурс. ба атиф ҳам гуфтам, гӯё ки шикоят карда бошам. хеле нороҳатам. ҳоло рафта ҷанҷол мебардорад. бисёр кори хубро кардаӣ. агар ту маро қасам намехӯрондӣ, ман барвақт ин корро мекардам. чаро ту нороҳат мешавӣ? он аҷӯза нороҳат шавад. ин хел нагӯй. охир ӯ модари атиф аст. дуруст аст, аммо аҷӯзаи рақами 1 аст. магар дурӯғ аст? ту кадом корро дар назар доштӣ? кори оиладоршавиро. атифам ҳақ аст. агар атифро намешинохтам ва ин ҳама ҳодисаҳо ба сарам намеомад ҳам, ман ба он шахси бегона ва ношино зан шуда наметавонам. ин аҳмақӣ аст. албатта ҳамин хел аст. ту худ барои чӣ ба амакат розиам гуфтӣ? то ҳол нафаҳмидам. ба рифат занг мезанӣ ё бо модарат маслиҳат мекунӣ, намедонам. аммо ҳатман ин корро ҳал кун. ин хел намешавад. барори кор. саломат бош. дар куртаи атиф доғи хунро дидааст акрам. боз шикамашро латабанд кардааст. ин бача бо чӣ кор машғул? чаро мо аз ягон чиз хабар надорем? боз дар телефон ба ман дод зад. ман ба кӣ мегӯям акрам? узр, аммо гаштаву баргашта як чизро мегӯӣ. ман аз гӯш кардани шубҳаҳои ту дилгир шудам. ман меравам. корҳои муҳим дорам. ҳа, ин шомаро интизор нашав, чунки дер меоям. атиф, бахайр аст падар? вақтам танг аст. баъд суҳбат мекунем. хуш омадӣ атиф. хуш наомадам модарҷон. атиф, ин чӣ гуна муносибат аст? дар куртаат доғи хун будааст. чиҳо шуд? ба мо нақл мекунӣ? аслан шумо ба ман нақл кунед ки бо сераи чӣ гуна муносибат кардед, ба ман нақл кунед. он духтар шарм накарда маро ба ту шикоят кард? накард. барои он ки карда натавонист, ман ӯро маҷбур кардам. ба ҷои шумо он духтар шарм кард. боз аз шумо шунавам ки ба он духтар чиҳо гуфтед. майлаш, мехоҳӣ бидонӣ ки ба ӯ чӣ гуфтам? гуфтам ки ҳадашро бидонад. он духтар ба ту муносиб нест ва ту чӣ хел то ҳол инро дида наметавонӣ. чаро дар ин мавзӯъ якравӣ мекунӣ? шумо барои чӣ якравӣ мекунед? якравии шуморо чӣ кор мекунем? ба ҳаёти ман дахолат накунед. ман ба ин монеа хоҳам шуд. атиф, модар, гӯш кунед. каме пештар гуфтаҳоятонро нашунавам. майлаш, намехоҳам шунавам, барои он ки ман муносибати писару модарро давом додан мехоҳам. ба симои ҳамдигар нигоҳ карда тавонем. алло, танир, он духтар аз писари ман даст кашида буд ку? бо дигар кас оиладор карданӣ буданд ку? чаро то ҳол дар гардани писарам овезон аст?
یعنی تو جدا شدی ها؟ در حقیقت غمگین شدم. کاش که کمی صبر میکردی همش خوب میشد. فؤاد، من سالها صبر کردم الون، بس است دیگر. قسمت چنین بوده است. نزلی چه حال دارد؟ خوب است؟ آمدند. بله. سلام. سلام. سلام، من فؤاد. طریق تلفن صحبت کرده بودیم. بله. مرحمت. خانم ساکنه همسر محمود می باشند. شخصی که سببگار صدمه شده زندانی گشته است. من الوان، مادر سلیم هستم. خدا مددگارتان بود. احوال کودک چه خیلی است؟ آهسته آهسته صحت می شود. الها عاقبتش بخیر شود. سلامت باشید. من نمیدونم چطور برای تو نگاه کنم. تو گناه نداری. بله، اما آخر او شوهرم است. یعنی شوهری که اصلا شوهر گفته نمی شود. خانم ساکنه، اکنون به ما همه چیز را نقل میکنید. از اول تا آخر نقل کنید. تمام جزئیاتش را دانستن میخواهیم. نام شوهرم محمود. آن صدمه همان وقت شده بود. ترسیده گریخته است. همین خیل گفت. زندانی شد. قریب 2 سال جزا گرفت. شنل ها به ما پول فرستادند. وقتی شوهرم زندانی بود آنها ما را دستگیری کردند. وقتی محمود از حبس برآمد آنها به ما خانه و یک دکان خریدند. خدایا توبه. محمود بعد آن حادثه خیلی روح افتاده شد. بگویید که برای چه شنل ها با شما اینقدر کمک کردند؟ نمیدونم جناب فؤاد. من یک چند مرتبه در این باره پرسیدم، ولی شوهرم محمود 3 ماه است که در خانه نیست. دکانمون باشد مفلس شد. من به جناب تنیر زنگ زده کمک پرسیدم. او هم 1-2 مرتبه کمک کرد، ولی بعدا ناپدید شد. محمود با او کار میکرد است. من همین خیلی فهمیدم. گاه می آید گاه نمی آید. من عریضه نوشتم. از او جدا می شوم. جدا شو خواهرم. تو هم جدا شو. یعنی همش همین است؟ به خدا که من تنها همین رو می دونم. فهمه. سلامت باشید خانم ساکنه. شما سلامت باشید جناب فؤاد. پس من شما رو گسل میکنم. هیچ لازم نیست. من خودم می روم. این خیل نگوید. گسل میکنم. تو بازدید. این زن چه ها میگوید؟ اکنون چیکار میکنیم فؤاد؟ محمود را پیدا میکنیم. این شنل ها برای چی به تو اینقدر کمک کردن گفته پرسان میشویم. اگر برای کارگری آنها بودنش باشد چی؟ کی؟ برای کدام کارگرش خانه خریده مغازه کشاده میدهد؟ معلوم است که چی حساباتی دارد. خواطر نشو. ما در راه درست هستیم. با هر راه حل کردنی بودنده؟ اینجا بسیار زیباست. من آمده بودم. با کی آمده بودی؟ با پدرم آمدم. باز همراه کی می آمدم؟ اگر این کار کنه چی؟ یا اینکه گپ زدن نخواهد چی می شود؟ راه های به گپ در آوردن هست. خواطر نشو. دشوار باشد هم البته حل میکنم. پدر؟ نازله دخترم، تو در اینجا چیکار میکنی؟ اصلا من باید بپرسم که شما با این زن در اینجا چیکار میکنید؟ سفسطه نگوی. شما برایم نگاه کرده به من دروغ گفتید پدر. تو چی ها میگویی؟ حیفی شما. تنها تو نمیرسیدی. میبینم که دیگر چیزی رو پنهان هم نمیکنید. اما آفرین خانم الوان، شما رو تبریک میکنم. همین که ما جدا شدیم به شوهرم چسبیدید و گرفتید. التماس اول فکر کنید بعد گپ زنید. ایسان، بهترش خودت را شرمنده نکن و از اینجا رو. برای چی من شرمنده شوم؟ خودت رو بین.
дар кунҷи қаҳвахона бо як зани паст. айсон ба маънии гапат аҳамият де. аҳамият надиҳам чӣ мешавад? айсон рав аз инҷо, зуд аз инҷо гум шав. ҳоло боз во мехӯрем. айсон, ямал, ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? хостам ки бо он шармандагият табрик кунам. ту чиҳо мегӯӣ? пеш аз ба дигаре тӯҳмат кардан аввал худатро бин. чӣ? медонам ки бо танир ишқварзӣ мекунӣ. элван, бубахш, узр мехоҳам. сидқат. не, ту айб надорӣ занат, яъне зани собиқат. маълум аст ки чизеро бофтааст ва назди бошад бовар кардааст. вақте ки моро дар инҷо танҳо диданд. фаҳмо элван, илтимос, дар ин мавзӯъ дигар гап намезанем. ҳар гоҳе ки ба ёдам меояд шарм мекунам. лабай мерав. апа, зуд биёед, бояд суҳбат кунем. чӣ шуд? шумо зуд биёед, илтимос. мерал, чӣ шуд? ба касе ягон чиз нашуд? не, ин хел нест, ин хел нест, биёед. шумо зуд биёед, илтимос. майлаш хоҳарам, ту ором шав, ҳозир меоям. чингиз, чингиз. элван, чӣ шуд? мерал занг зад, чизе шудааст, бояд равам. аз ман ягон кӯмак лозим аст? намедонам, фуад, баъдтар суҳбат мекунем. пас дар тамос мешавем. салом. бародар, боз як мушкилӣ пайдо шуд. напурс, ман ин айсонро чӣ кор кунам? аз пастигариҳои ин зан дилгир шудам. фуад, як лаҳза бишин. ба хайр аст? ман бояд як чизро ба ту гӯям. бародар, аслан инро ба ту гуфтанӣ набудам, аммо пас аз дидани ин ҳодиса агар нагӯям намешавад. чӣ шуд, ямал? нақл карданӣ бошӣ сар кун. ин ба айсон дахл дорад. лабай, ба куҷо? тавба, тавба, тинҷи аст. зуд биёям? майлаш, фаҳмо меоям. онҳоро ҳамроҳ дидам. бо он танир гуфтани шахс, дасти ба даст. ҳатто бегоҳи рӯзи ҷудошавиятон буд. вақте ки дар ин ҷо дар назди элван шармандагӣ кард, ман худамро дошта натавонистам. бисёр хуб кардаӣ. бубахш ки боз ман туро ғамгин кардам. ғамгин шудан муҳим нест. охир ман бо айсон муносибат надорам. ту ба ӯ аҳамият надеҳ. ямал, аз ту як чизро хоҳиш мекунам ки ин ҳодисаро ба касе нагӯй, фаҳмидӣ? махсусан ба назлӣ нагӯй. дар ин ҷо маро хато фаҳмида ҳамаро ба сар бардошт. агар пастии модарашро шунавад, сахт рӯ ҳафтода мешавад. хавотир нашав, наход ман чизе гӯям. мо ба чӣ гуна гирдоби расвоӣ афтодаем? одами шананҳо бо зани пешинаи ман чӣ кор дорад? ё ин ки бо падар арӯси ман чӣ кор дорад? ҳоло бошад эҳтиёт шавед ки ин одам ба шумо найранг мекунад, гӯям бо рашк кардан гунаҳгор мешавам. ин ҳама барои исбот кардани бегуноҳии элван ба сарамон меояд. гӯё ки ба захми касе намак пошида бошем. он қадар дурӯғ доранд ки аз аён шудани ҳақиқат метарсанд. апа, ин пулҳое ҳастанд ки аз сӯзан дуздидааст. боварӣ дорӣ, мерал? боварии комил дорам, апа. бинед, ин номнависи сӯзан аст. он рӯз ба хонааш дӯст даромада буд. ҳамон ҳам Чингиз буд аст, апа. ин қадар пул аз куҷо баромад? ин қадар тилло аз куҷо баромад? яъне Чингиз дуруст гуфтааст. агар сӯзан хунпулиро намегирифт, ин қадар пулро аз куҷо ҷамъ мекард?
زره جان، برای چی مرا عاجلا به اینجا دعوت کردی؟ خوب هستی؟ امک صحبت کردنیم. درست ترش به شما گپ دارم. خواستم که پدرم هم شنود، وای هم شاهد شود. امک گمان کردم از او دشت میبرویم، اما نمیتوانم. من با علی اویلادور شده نمیتوانم. لیکن دخترم، وقتی که صحبت کردیم راضی شدی؟ بله راضی شدم، اما نمی شود. او در دل من جای نمیگیرد. امک جان، التماس مرا با دستان خودتان پاره پاره نکنید. با من رحم کنید. اجازه دهید که همسر حیاتی ام را خودم انتخاب کنم. من سر شما رو خم نمی کنم، شما رو شرمنده نمی کنم. التماس امک جان، با من رحم کنید. با من دلتون سوزد. التجا می کنم به خاطر روح پدرم این کارو نکنید. بعد مرگ پدرم غیر شما کسی ندارم. اگر شما هم با من چنین رفتار کنید من چیکار میکنم؟ دخترم. امک جان، من با شما نگفته نمیتونم، شما رو غمگین کرده نمیتونم. التماس شما هم مرا نرنجونید. التماس حقیق نکنید. دخترم، وعده دادیم، آخر تو راضی شدی؟ درست راضی شدم، اما با دیگران وعده دادن سیره رو زنده به زنده گور کردن است. امک جان، اگر خواهید من به در علی رفته گپ زنم. من نمیخواهم بگویم و چیزی رو که گفتنی باشم با من گویم، با شما گپ نرسد. التماس التجا میکنم امک جان، التجا میکنم امک. بیاید با شما کدر کن. من برای تازه کردن آمدم. از مهمان خانه روان کردم. از مهمان خانه زنی رو برای کارهای تازگی فرستادن. خب حاضر. مرمت به این طرف. بیایید. برای تازه کردن خانه آمدم. با ما گفتند، اما از مهمان خانه کسی چیزی نگفت. حاضر از خانم میپرسم، کمی انتظار شوید. خانم اینجی یک زن اومده است، از مهمان خانه فرستادند برای کارهای تازگی. من حیران شدم، برای همین خواستم شما رو پرسم.